Okusima okukwirwe John Bosco Sejemba omwaha abantu ababemba twari huru yo kulonda karuru ka President Museveni n'aba flag bearers omu district y'Isingiro. Mbere muzabona kwatine nabo none Bright Rwamirama na nabandi ona Mr. Mushabe wa NRM hamwe na nabandi twatandika kulonda karuru ka movement ni mamwena twatanise ni akaruru twakaronda kandi twakasingaje na 98% mwetero. Oghona hajumirira barukhajira karuru kenganda n'amadini omu by'obutegetsi. Asigura hani nyanga ibintu konkare ibintu kira kwanga munonga ngo rutamanya ubwangani ukwebaganisam abinte bitwine mutona makuru omunganda no mudini na nebindi ateryo ni mbyanga nderaona stamp. Sejemba hona shabire nkabeho kusasirana no kugarukana na munongo muri aba batunjira ubutekerezana ombwire bwa karuru. Karuru kazerekata munyano wabo mutahi wabo karabe yabira ariko reba kubikandete wabire oyine nimba shaba ngamatabani wanyu ngebyo bibe eby'ubururu kuturarugaha ningashiturugiro mu karuru ebyo bigireta tutandike chaputensia. Abebembeza bashira hamukorogu basimire Sejemba ahabwe imirimo y'intunguke yizire nakora mu district y'Isingiro. Mwe kusima afu shuba kuri ngito abantu ba FC1 watwibuzaho kandi twakusima twakushimira kandi twakwikiriza wayisimbe twashimirwa munonga. Wabo yine kizibuto karemerwa wasejemba wamuterera kasimu nakakiro bayihangwe oba ekiro so nimbasaba abantu bisinjo town council tuzoramisho tukunde Sejemba abo kwa no mwana witu kandi atukorire takweganya ntwetaga kugira ngo nawe tumuteke mamani ko ture twagira minister yarekwire yarigireho nito tumukwase ngoma na wagumize mara kututereza Isingiro nosi nani shaba ngo tugumena regular consultative meetings tugumena sharing ebizo byitu bya Isingiro nk'abantu turetere ubutahondana. Ndrusu Nwamanya.